Baramukize mwese abanyamurenge ho muherereye. Baramukize abanyamurenge b'imurenge wacu. Turabakongomani twese turi hano kubera amahoro y'iwacu. Uyu ni umushinga witwa Congolese Youth. Ni umushinga w'imisore y'abanyakongomani bose mwisi y'Imana yaturemye. Bari hano muri Kenya tuvuze turashima Imana ko Imana ituhaye umwanya wo kuvuga ko tushimira Imana kuri ibi. Uyu mushinga ufite abantu benshi. Ufite abanyamurenge, hari umuhungu umunyamurenge muremure uyu wavuze Kiswahili cy'iwacu muri Kongo. Ufite umuhungu Bukavu n'umushi n'undi wavuze mu Kifaransa. Dufite nanje mufrero, dufite ababembe mubembe kazi, dufite abandi uyu ni umufrero nawe, dufite abandi banya Masisi, dufite abandi banya Karemi, dufite abantu benshi turi kumwe nabo. Niyo mpamvu tuvuze ko iyi association dufite ifitemo amoko yose. Mushobora kwibaza ko habaye amoko y'ababembe, abafrero, abashi, abanyintu mutarimo umunyamurenge. Umunyamurenge dufite umwe n'uyu musaza ari ku recordinga nawe ni umunyamurenge. Niyo mpamvu tuvuze ko kutangira biragora, ariko nitwishize kumwe nka association y'imisore yo kuvuga ko hano muri Kenya tuhameze neza, kandi turashima Imana ko Kenya tufashe neza, ikunda abakongomani. Ariko ko tufatwa neza bishobora kuvuga ko tumeze neza, tutosubira iwacu. Ibyo dukeneye ni amahoro mu wacu, ni amahoro muri Kongo, kandi turi kumwe tuza tufashanya. Dufite abakobwa b'ababembe barepinzwe nabo, baza bavuga ko abanyamurenge nibo barepingwa bonyene, nabo baza barepingwa n'abasaza babo banywera umugi bakasara n'ubumayi barimo. Nivyo tuko turavuga ko iyi ni association itufasha. Turi hano twenyene. Muzabona iyi shusho ya mateni, muzoyabona i Bukavu, muzoyabona i Buvira, muzasubira muyabone mu Burundi. Hari dufite ambassadeur bariyo, muzobona yandi Igoma, muzobona yandi Lubumbashi, na yandi Kinshasa. Hazaho bakandi association yiwacu. Na muri Amerika dufite visionnaire wayo yitwa Samuel n'izina ry'ikinyamurenge, bazorishiraho nawe turi kumwe nawo. Twaje hano kwigaragaza isi tumenye, na Sozini tumenye, na Kongo yacu iri kusha, abantu bari kwicwa, bari kubakwa n'ibindi. Guverinoma yari kwicara hasi kumvikana tukubaka iwacu. Tukeneye amahoro, turi imisoro zo kubaka Kongo ejo, kandi dufite umushinga nuko ufasha abantu bafite ibibazo. Uri umunyamurenge wese uzi ko ufite ikibazo, ngwino hano ubonye abantu batuhagari. Uri muri Amerika dufite umuntu uzotubaza muri email, tuzokuha email yacu, tukubona nimero de telefone. Uri hano muri Kenya dufite abayobozi bayoboye umushinga, naho uzotubaza tuzogu. Na politike rimo, umunyapolitike wese tutumukene muri politike ye yoza hano kudufasha. Ibyo baronse muri politike ni byinshi, batufasha mu mafaranga make, tuogenda tukafasha abantu dufite mu buzima buriho. Tukeneye amahoro, turi kumwe, turakundana. Iyindi event tuzokora, public event tuzoikora, kandi turi benshi. Twari kuba benshi, murabyumva ko abantu baba hano bicaye n'imishinga myinshi. Hari abandi bagiye muri IAC, hari abandi bagiye muri Mapendo, hari abandi bari bafite appointment za UN, n'abandi abatabonese muri program. Ariko turumva next day on Friday we'll be back again. Tuzobivugiraho, tuvuge neza, muzobona popularity tufite n'abantu bose batushigikiye, tuzobigendamo. Reka mbabwire ijambo, tuzanye akajambo k'amahoro. Muze mushira politiki imbere, muze mushira amahoro. Tukeneye mwiwacu, tukeneye gusubira iwacu. Turarushe n'umpunzi, turarushe Kenya rubase neza, n'abanyakenya bafite amahoro mu isi yabo, natwe tukeneye amahoro. Nuko ni Karoti Notable Niganga. Kuko Karoti yaravuze niko bimeze kabisa. Twebwe ofete dukeneye amahoro. Nta muntu numwe wifuza kuba impunzi, nta muntu numwe wifuza kuba mu gihugu cy'amahanga. Umunsi Kongo yogira amahoro, ntitworara muri Kenya, ntitworara i Buganda, ntitworara i Burundi. Ni processus muza mwumva abantu babamo, ni ukubera ko hari ibita cyangwa se intambara mu gihugu cyacu. Ariko une fois ibi bintu byahagarara, ntihabeho kandi kwicwa, ni ukuri kose turifuza gutaha, turifuza gusubira iwacu mu gihe
habayeho stabilite, amahoro yabayeho. Rero nicyo twaje gukora hano, ntabwo twaje muri manifestation, ahubwo twaje kwiyerekana no kwereka isi ko dushaka amahoro, turifuza no gusubira iwacu, ariko okazu habayeho stabilite, hatakiriho ubwicanyi. Rero aba bose mubona ni abasore b'abakongomani bari mu amoko atandukanye, abafurero, abashi, abanyakaremi, abikawangware n'abanyamurengo. Uriya muhungu ni umunyamurengo, utungeho kamera mwa, uriya ni umunyamurenge, sinzi niba ari umuhungu w'abake, araza kutwibwira hanyuma. Rero nuko niko bimeze, nta politike, ntituri akagara, ntituri na twigwaneho. Twebwe turi abakongomani bashaka amahoro. Point entre. Bagira ngo Ombeni akiye kutamatisha je crois. Ok, nous vous remercions tous. Nous remercions tous les publics auxquels cette vidéo va parvenir. Et aussi, nous bénissons l'Éternel parce que c'est un moment totalement pacifique. Nous venons d'avoir un accord avec le pays d'exil où il n'y a pas de problème. Et ce que nous prions est la rentrée au pays et que nos droits soient bien organisés pour que la jeunesse se retrouve. Nous vous le disons et nous vous remercions et mes respects à toutes les autorités politiques et à tous les médias de la RDC et partout dans le monde. Merci. Tunawashukuru sana. Niko Petit Abeke na bamingi wananijua. Nishekala pale nilivre na société civile il y a quelque temps. 2016 mpaka 2018 nilikuwa mu société civile Bukavu pale ku post. Na sasa niko Kenya. Un Congolais de retour, kesho utarudia ku pays. Tuangalie kisi tutasongesha amani ya nchi. Asante sana. Tunamaliza hapa, tunaenda kumalizia.